Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Kenang QR code winner 25 rand timer. Welcome to Amavenza to TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Golden Arrow 0. I'm joined by Bluebedu Lekhatla. And then, Dinalabja 2-1. Kaizer Chiefs ibuyile kalicha. Kaizer Chiefs isala Senegal. Mulobedu eberiski basamani. Samukoko. Hala. Wazara bulbuliyalien. Unyaka jabani. Bosho. Tusen makotsa. Tusen. Jaja. Bosho. Ari. Bulala chumia. Salbolan baladeli. Ngathi ngosithibe embombela empumalanga embombela. Ngayi-17 ngengakosha masidlala ne-TS Galaxy. Sidlala not. Ngathi mina amagoli ke siwakore thile kule season le. Amagoli siwabekile. Sahamba nga-1-1-1. Nawushaya 1 na 3 point. Nawushaya 1 na 3 point. Asikore amanethi ngoba bese ayaphela. Yabona manje sabeke nabo amagigamba lezake ezala. Ngomgcibelo sibukana nawo straight. Lapho siyahamba thina sihambe solo ngasho ngithi mina khona bayokhala uyosho ukuthi ngasho ukuthi Kaizer Chiefs bothi asina January thina namhlanje ngijabulile nje besodwa thina asina January besibhole la mbombela thina bongekho labantu bawina cup badla imali bona imali iphele abantu bathenge emakhafu sihleli sodwa thina so bekumnandi embombela sithibe ujabulile ukubona Ntaba felle kitolo botoyona Kiari Muloberi is a new member of Riverside branch. Danko Muloberi Kai. Yeah!